Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Kit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Pablo, gumatangak man iti pain reliever mo dita. Tani, simro man nandiyan sikat nilakay ko. Aya, ay katuwa na. Ang mga no adda arthritis na. Uwan nga ta. Ingkan to ipa-check up Tamadimat no basta patumaram na tan iti agas. Ang mga no adamot sa bali pa'y arason ti panagsakit ti sikat na. Well, ipan ko iti ospital inton madamdama. Asino, ipan mo iti ospital, Erlinda? Ha? Ay, kwa, awan. Ay, gat-gatangak, Pablo. Mudtuyan. Adto'y tibayad ka. Ato'y mo ti agas. Sige, Pablo, innakaw. Tibirad a babae? Di nakpaingkang ka no? Peh, kunamlano na pintas. Ay, kita man dyan lang ana. Losyang mo. Anya ti katanga, Marcela. Ikanak man iti asin kan bitsen. Kan innam nga itlog. Sige, mabitlang. Aguri ka, Pablo. Asino, tipan ni Erlinda iti ospital? Nilakay na. Damdamagak kan kwa nang di nakpay sinong batan. Ay na Marcela, aya. Iso di na kakayat akasarita, gapo iti aramid mo. Anya? Di na kayat ti apa. Iso aliklikan na kalangan. Tayo ti ka nito asinong batan na ka. Sigurado ang makangagmanan kan ka iti maday. Kas ita, ibagbagam alus yang. Ba't naman? Talagang mat-alos siyang. Kas labak-bakatanan iti langana. Sa bagay, duduogan nga min, ti asawa na. Umadimot nga minti kas tanga ugalim, Marcela. Nakauy-uyaw ka. Apay, di mo kadiam mo jay bagbagada. Asakbay nga aguyaw ka. Agsarming kapay nga umuna. Ha? Agsarming kapay man, Marcela. Na. At tuwin dagitikat katangam. Anya ngay lakay. Kumustan tirik nam, ta nakainom ka iti agas itay. Ay, bayaten bakit? Intan ija ospital. Tapno check upon na ka ti doktor. Tapno amuta no anya da itaan na yun. Wan man nga rod bakit? Ay, una yan ti kastoy. Lakayak mat ngaminan. Isuan wan niya laditan ti marikrik na kanasakit. Alalakay, agpulistan tamapantan ija ospital. Agdigusak pa'y. Mangitadang ka man kidi iti pagdigus ko. Sige nga rod, lakay. Kitaan na ito sumungat paray. Nilakay nanding. Apay nga yan, kasi pila yamad na. Ay, gagangay tilakayin na pare. Lakay nanding! Dumagas ka pa dito, tag-shot tayo! Woo! Apay ngay! Kastamat tun tilang mamagmag na! Agpilay kan sa matin! Ay na, inakman ipa-check up na nasakit ti sikat na. Ay na. Nagsakit manin. Sana timalabjay tinumar ko nga agas. Awanan! Duduugan ka nga minan, lakay nanding. Hanya adudugan na sasawam. Op, di ka agpungtot Tayo sumutipod na. Kita man talangam, agkubukan. Ala, intan lakay. Di mo italtalak dagito'y atat-tao. Sayang Erlinda. Nusak ko mati nakiasawaam, di mayat ko ma. Saan ka ko mga gukukod ita iti duduugan? Lakay, di mo italtalak. Sayang. Awan nakam dagita. Ay nalakay. Talaga nga arthritis data kuna ti doktor. Ay, uwan nga rod. Noan niya laditan timparit da ka na. Agtungpal kalatan lakay. Tapag saya atam mo. Ay na. Pakadil-dil lawak paikit din daytaw. Nauyaw launa iti tattao. Saan mo idan nga italtalak? No tutupam ida, awan tinasaya at ngay bunga na. Iso abay amlatay da. Nagalas ti ugali ti karuba. Sipod nagasawa ta, nagadun ti bagbagada. Kung kunada anak asawa ka kano iti kaslatatang mon. Gaputal lakayak anak asawaam. Ay nalakay, no siya na irwama kon kadagita. Total kat awan mati mapukaw kanyak. Awan bakit? Nasaya ati ugalim.
Saan ka akas kadagiti karuba ta babae? Nauyaw da amin. Alakit din. Intan, tagumatang tapay iti agas mo. Ay, naimbaglakid din. Tada kwarta nga impawit ja anak ko nga day ja abroad. Tapnoad da pagagas kaw. Unla kay, dagiti ipaw-pawit na, ibang bangko. Itikas na, addalat na nakasaganang aramaten tayo, no agkasapulan tayo iti kwarta. Ay, no syakla amay sa. Oh, jakla kaya ti makiasawa, indala kay. Saan naglakas ka ni Erlinda? Ngamin, ni Erlinda, awan mangayat kan kwa na abaro. Iso alakay, tinakiasawaan na. Oho, si Kamat nagsasao ka, Marcela. Kasla nagtaar nila kay mo. Kaduan mo, natarmot nila kay ko. Pwe, no saan to pa'y nagdigdigos? Di oray man katar na amin ataar, no ang dudto pa'y matlaang. Oh, agdigdigos mo't nila kay ko. Amang ano nila kay mo, ti agdigdigos. Excuse me oray saan anataar nila kay ko, tamo na mo tiagdigos. Oh. Isuan na bang lulata nila kay ko? Nga oray agpaspastor la itinuang. Ne, aguray ka. Ni Erlinda, umasidag ditoy. Anya nga tatila ko na ayog na ditoy. Gumatang kayo itilakok a merienda. Anya dagitala kom Erlinda. Adda tinudaw, adda putaw, kanda dumapay. Gumatang kayo. Inangkat mo ka di dagitawan no inaramid mo. Inangkat ko ijay ili itay agsapa. Kunak ano inaramid mo? Ngamin, jak ko maggumatang no si ka tinangaramid. Kaamukmat kat anarugit kan dungrit ka. Kat sigurado anarugit ti aramidem amakmakan. Ay, saan ko ngay naramid dagito'y Marcela? Inangkat ko ijay ili, Marcela. O anya, gumatang ka, Marcela? Mano tigatangam ta isupot kon, Marcela? Anya tigatangam? Ala, ibagamon ta isupot ko, Marcela. Sige, gumatangak iti puto. Gatangak day tamay sa asupot. Mano amin tilinaon day tamay sa asupot? Daytoy ka di may sa asupot, Marcela? 40 pesos daytoy, Marcela. O sige. Atoy, tibayad ko. Agyaman nak, Marcela. Adtoy ti puto agat gatangam, Marcela. Agyaman nak unay, Marcela. Naimbag ka unay atao, Marcela. Aguray ka man. Kas ka lamang lukloko Apay asang kaulit mo, tinagan ko. Anya ngay kumatidakas na, Marcela. Anya ngay matikatawa mong tetra. Nagrigat ka maggaya mamakaawat, Marcela. Masurunak lang kada kayo. Inak malangan. Ay. Erlinda, masuron ka itayan niya. Madlaw ko kat. Ay, nangag ko ngamin timbagbagana. Kat amuklatan asyak tidakdakamatin na. Ay, iso matlagayam, Ay na, amuklatan asyak ti is-istoryaan nakin ka. Talaga si ka. Iso nga rod abinarakmat. Imbagak nga ang dod nila kay na. Ngala, gumatangak di talakom aputo. Taimbagla ang amirhinda ang dagiti anak ko. Yigmon tamay sa supot. Sige, ta isupot ko. Kanya nga, ilakay nanding. Kumay ka nag-shot, Neng. Ang titibaso, lakay nanding. Sanak nga uminom itay ti arak. Apo. Adda nga min arthritis ko. Amangan nga min no kumaro no uminumak iti arak. Agas na, Alaman, Pitong. Bukbuko man ti baso, tag-shot ni lakay nanding. Ay, good. Una, naguli ka. Gusto na. Ay, sanak nga uminom iti arak ko nakmag. Pablo, yag mo tayo gat-gatangat rin nakagluton. Ato yan, tata. Ato'y mo tibayad ka. Lakay nanding.
Kasano ka ngay ang makaarado? No kasta ka man. Unang paisaw. Awan na. Ay, urayan niya't ibagbagayaw. Awanan ti bibiyang ko pa kada kayo. Dahil tabiyag yo ti pakibiyangan yaw. Sana ti biyag ti sabali at tao. Anya, kasta ti imbaga dapitong kan gabino kan ka, lakay? Wan bakit? Binay aklat ta ida. Awan mo ti maganap ko no tutupak ida akas iti kunam. Un lakay, bay amlat ta ida nga uyawon da ka. Mas daawak nga rod ta apay akas ta ti daduma ka ruba. Akas dala perpekto. Sa bagay, kas tala ti biyag, bakit? Adda kubbo, adda mutkiyad. Anya? Kaya't asawon day ta, saan nga agpapada ti tao? Adda kubbo, adda unat, adda kulot, adda apsay. No anya laditan di sasawam lakay. Unmay, no adda uyaw, adda mo't nasingpay. No adda baknang, adda mo't pobre, kasjay. Un lakay, pudno day ta. Katuray mauyaw ta, bayan talat ta idaan. Saan aday tala abanag ti pakiap-apaan ta? Pudno day ta lakay. Nanang, masurunak kinibitoy. Ibagbaga nakit din an nitatangkat lulok. Anya? Wen, Asino day ta abitoy aya? Hay, jay anak dagabino kan Marcela lakay. ibagbaga nakit din. Nga dala nga ruden tatang ko. At dapay lulok. Talakay kano ti amak. Anya? Kastala ti biyag anak. Nuan niya ti poon, iso ti bunga. Diyak maawatan niya rod tatang. Nuan niya ti bagbaga ni Bitoy ken ka anak. Saan mulatan nga italtalek. Tada kami kininanang mo. Uray anya ti mangmangeg mi amaday. Baybayan milatan. Iso akas tamot ti aramidam. Nga uray katawaan nak ni Bitoy tatang. Nanang? Un anak, uray kat katawaan na ka. Bay amlat na. Anya nga rod ngay, no iso ti pagragsakan na. Danugag ko maidi. Ngam timmaray. Ay saan anak ko? Di mo dandanukan tamaditi kasta. Kasano? Uyawan nakmat ngamin alakay kano ti amak. Tatang ko lang nga ruden. Lulukpay. Bay amon. Uray tapod numot alakaya kaun. Bay amlat ta dagiti manguyu-uyaw ken ka. Erlinda, intaman kit di ija ilay. Ta padasan taman ti agpaparlor. Ha? Agpaparlor? Gastos la dayta. Saan? Agpapukis talaeng, kun paornos ta ti buok ta. Anya? Di agpinukis talatan May mayat no iji parlor. Manuay ti magastos dita. Si kakit di mat, bayam ka di pailaang ti magastos. Kan italaang mat Sige man lang Ay! Ang ganda mo, girl! Talaga ngay moving ka. Ay nga agpaisaw. Ala. Bagay kugayam tinariban abuok ko. Wan, Erlinda, bagay mo. Sakit, ag-lipstick ka iti basit laeng. Iti kasta, lumawag tarupam. Ay na, saanan? Diyak naruam nga ag-lipstick. Saan nga minaday tayo red, Jay light laeng. Sa nabalit na po daw kamat. Bagay mo. Wan, Erlinda, ag-lipstick kamat ngamin kas kanya, ag-lipstick nang runa numapanang iji simbaan makimisa. Kansa na dakas, apapintasin tayo ti bagita yo, girl. Agpapintas tayo, tatlo maayayo ti asawa tayo. Saan ka di? Correct! Kas tala ti biyag ako nada. Kabayatan na si bibiyag tayo, agpapintas tayo. Gapot na pagsayaatan mo ti bagi tayo. Correct, manan! Imubing ka. Ken pimintas ka mo. Bakit? Bagay mo day ta inaramid mo di tabuok mo. Kapanunutan man ni Petra kaaruba lakay. Pinilit nak nga ing kami kano agpaparlor. Ay, nasayaan man. Mayat day ta. Italaang daytoy. Tamasayangan nak iti kwarta. Agasam nga iti 1,000 anagastos ka. Awanan yaman na. Tadamot kwarta tayaw. Malaksid ano awan.
Ken kay kayat kon ti kasta langam. At adamanen ang mainlabakan ka bakit? Anya? Laklakay yan. Ay na, kasta la tibiyag bakit? Ramen day ta tibiyag. Iso asikala kay, ornusem met atabagim. Ah, Ingkamet agpapukais. Tapno umubing met atalangam. Ay katuan mo't bakit? Sige, tagpagwapo akman para kan ka. Na, anya tinaknakan mo, Erlinda. Apaw! Kunamlanubak nang ka. Nagpariban kamutan. Wala. Bagay na anya, kas kanya, bagay ko matoy kulot ko. Ay no siya, sa anak lang agraraman akas kada kayo. Apay ka di akas ta ka, Marcela. Naglaing ka nga aguyaw. Akas laawan madilaw kan ka. Kita man day talangam ita. Ikumparam ka ni Erlinda. Anya? Kanayon mo nga uyawan ni Erlinda. Aduduogan ti asawa na. Ibagbagam pa'y alusyang. Kanuan niya laditan ti ibagbagam ken kuana. Punot. Ngam kita man day talangam ita. Ikumparam man day tarupam ka ni Erlinda. Adayumot anapimpintas ngam iti sikaa. Napudpudaw kalabasit ngamin kaut. Ngam no agong ti pagsasaritaan, ay natangtangos ti agong nangam iti sika. Ad-adaman itan apimmintas, taam mo na nga ornosan ti bagina. Amaw, Marcela, idi pa'y laeng nga, uyawam ni Erlinda. Ngam saan lang agtagtagaray. Nalaing ka nga aguyaw. Ngam di mo amma kitaan day tabagim. Agsarming ka man Sige, kung nauntan anapintas ka. Ngam day tangay ugalim. Saan mo't anapintas No ikumpara kayo adwa, adayo anasaysaya at ugali na ngam iti sika. Ada amin kan kuana. Kinapintas iti pamagay, kinapintas iti rupa, kun kinapintas iti ugali. Adu pa'y kwartana. O, sika ngay. Anya ti makunam, Adamot kwarta ka. Ayan ti kwartam. Di kanto pa'y makagaatang iti lipstick mo la kuma. Wano di mo pa'y mapariban tabuk mo. Akas ka ni Erlinda. Isu asika, Marcela. Isardang mo deta kinamanaguyaw mo. Tama di ti kasta. Sakbay nga aguyaw ka. Agsarming ka pa'y nga umuna. Makauma ti ugali, makaroba. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Sakbay nga aguyaw ka, agsarming kapay nga muna. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay, ken iti direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.